Itura-inĩ rĩa Kahuho mwena wa Kiambogo gĩcigo-inĩ mbuge kĩa Girigiri nĩ kuo Michael Kĩhũga hurũkĩtio thutha wake gũtorio nĩ nguraro cia rithathi 3 iria hũrirwo nda-inĩ yake nĩ maabitha borithi arĩ gatagatĩ-inĩ ka rũrũngani andũ a nyũmba yake magĩcakaya gĩkuũ gĩkĩ. Tuna huzuni sana sisi kama familia kwa sababu huyu ni kijana ambaye alikuwa na umri mdogo tu, na kupitia maandamano ambayo yanafanyika na ni maandamano ya amani, tunaona kwamba polisi wetu wamezidisha nguvu na wanatumia nguvu zao kinyume na sheria kwa sababu wanazitumia kupindukia, na ndiposa tukapata kwamba kijana wetu Michael akapigwa risasi ambazo ni risasi 3. Tulikuwa pale mochari jana na wale madaktari wakadhibitisha kwamba alipigwa risasi 3. Mike vile alienda hivi akaniacha tu hapo kwa mama kwa hoteli, hakurudi tena. Mike aliitwa Mike akiwa already ameshutiwa na akiwa already ameenda hospitali. Nigekuo gĩcakaĩtwo na njĩra nene nĩ arata na andũ a itũũra arĩa marakuhanĩrĩirie na mwanake ũyũ. Gũkũ mbeũ njĩthĩ arĩa mekumagarĩtio ũmwe wao makĩheana gũthiĩ na mbere na gũkinyĩra kĩhoto, ũndũ ũmwe na gũtindĩka thirikari gũthikĩrĩria makaya ma mbeũ njĩthĩ. Mike alikuwa mwanachama wetu kwa bodaboda, lakini Mike hatukumjua peke yake tu kwa bodaboda. Mike tulikuwa naye mtaa moja. Tunasikitika sana. Na tunajua Kenya alikuwa anapigania ni kitu ina affect kila mtu. Siku ya protest sikujua kama ameenda, na kitu naweza ambia government, you can kill some of us but you cannot kill all of us. Unaweza ua wachache wetu lakini hautatumaliza. Kumana na hinya ũrĩa ũkoretwo ũkĩhũthĩka nĩ mbũtũ cia ũgitĩri kũng'ethanĩra na arũrũngani aya rĩu ikundi cia kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ nĩ imenereirie mũtugo ũyũ wa maabitha borithi na njĩra nene. These young people are not mad. Hatuna wazimu kwa barabara. Listen to them. Listen to them. Hiyo ndio ombi letu. On behalf of all the young people are desperate in this country. Kazi inashindwa kuinuka. Unaunua kichwa unagongo na tax. Unaunua kichwa unagongo na tax. Tafadhali young people, tuzidi kusukuma, tuzidi kushikana. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kahuho, Girigiri, kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.